obu yabayebembiremu okushaba Pasika aha Seseme Cathedral omuri Muhabura Diocese, Right Reverend Godfrey Mbitse omureberezi w'obureberezi obu yahiga abikiriza kandi yajumirira okujumirana omu by'obutegyeki. Atyo niko kwehanangiriza abantu okutorana abebembezi abarikuhiisa Ruhanga ekitiinisa. Gushaka amajwi n'umurimo mwiza. Politics is a good game. It is not a dirty game as those people say. To us the Christians, politics is a good game. It depends how you play it. Simple. Right Reverend Godfrey Mbitse yarabira barikutoranira eryo okukira munonga abarikukuratira sente. Time for political campaigns. None ibihe by'ubururu mugende mufite ubwenge dutekereza no gutoranya abantu kuba maranje gutoranya niba kanakaraza bazahagarara kanaka ntazahagarara kamabwire uko mwari musanze muzi umuntu nikuko sibyo. Bishop Mbitse yahiga abantu okugumana bakundana nk'oku Yesu Kristo yabakunzire. Pasika murufumbira kimenyesha kunyurwaho. Pasika ya mbere Abisirayeli yukaga umunsi wo bavuye mu Egiputa kandi babaga umwana w'intama. Uwo munsi barawukaga bavuye mu Egiputa mu buretwa. None natwe uyu munsi ntabwo dukwiye kwibagirwa aho Yesu yaducunguriye. Bishop Mbitse yayongera yashaba abantu kuyekeraho kurihira busha kureka bakore bintu ebirahereze Ruhanga ekitiinisa. Twirinde kuruhira ubusa. Tuje gukora ibintu bihesha Imana icubahiro, bishimisha Imana, ibintu bitugirira umumaro. Atyo niko kushobora arikugira ngo amana gahire Yesu mu kituro nubwo mana gakuturinda ubutwire bwona. Imbaraga zakuye Yesu mu gituro, izo mbaraga kubizera ziracyari. Izo mbaraga nizo Yesu aturindishaga. Izo mbaraga nizo zidushoboza bizera abarokore kureba ibintu bitari ibyawe ukamenya ntabwo ari ibyawe ukabirebesha amaso gusa ukabireka. Omugandi Father Alphonse Mbabazi bwana mukuru wa St. Peter's Gisoro Parish Roman Catholic Church yagira ngo kufa kwa Yesu Kristo abantu bashemeye kuganyuramu ahabo kuba abaferire. You know what is very interesting with these people Israel. When they do charities, they focus on God. Yashaba abantu okugumana rukundo. God loves us. Because of some charities, we might think He has forgotten us, He doesn't love us. But He loves us and He is always with us. What we need to do is to be closer to Him. Be closer to Him. Believe in Him. Have faith. Amakuru agagasha kwa Adonia atuheire abwa Tayari West omuri Kisoro.